abantu nyamwinji erizo babayeshiko mu katare Kagango umurikabwo Sheema municipality omukasike Ekinihiiro cha Radio West atisate kinyenda kutumukazoriya ugoye komere kitambara isha aiguru abakozi ba Radio West abantu Patrick Kabagambe hamwe na muhereza Valentine Kachina nubo babanzana no kucamura abantu hamwe na no kubagabirebera bo nyamwinji abeshongoze nzarwa za Kabwohe hamwe n'aba Vision Dancers nabo bacamura abanyashema ubwe barukubaha ahamurozo gw'Ekinihiiro SABA SABA akasike Ekinihiiro cha Radio West nakagumiza munyenca kare omukatari ka rubaru muri ntungamo hamwe na kino no mu Rwampara eyo Radio West razana mpira na nabebembezo ba Rwampara nyetebekanisa Ekinihiiro kirihebera na mwenda tubasaba mwizo mbwinji nyonye tebekanise ninza kuzayo azemasi nyeka abantu mwenda mwizo mbwinji banga ibintu byinje byakabe kusinga yuko nyuma nkace nkabe songo zabo mutano ayo kujyana imiceri n'inyama byona temusubwa Ekinihiiro ebyo bikiri aho Radio West ne yongera kutungente zo kubagira abahagizi bayo mu Ekinihiiro erizoba Moses Bishweko chairman wa Kabwohe Central Division yahereza Radio West ente berebente Ekinihiiro reba mukamanza ujigaburira abantu abari okuruga za Kabwohe Director wa Rwenjeru Agrotourism Farm Matenekananura nawe yahereza Radio West no Kaganga eyo kubaga aha mukorogo kujaguza amazarwa g'emyaka 24 okwiha Radio West tandaka kananura yakwasa bakuru ba Radio West meji omufamu ye erukushango mu cyaro cya Rwenjeru omurimba City North Division nabo icyo ni beta ngo muyije ni mu muhikeho tube nimwe tujaguze turye tunywe tushemererwe n'abahizi ba Radio West akana kamanyiso ka rukundo akudirector yatwa kandi tabwo kutwija kutwizire kurondente twija twareba noko kubasa kurisa kurungi na ukabasa kuraba no mucanda bari yahabwe yahamza abantu ngwentekateka yona yakozurwe okushemeza abantu tine bebe kuru Aryan Skin kapo haruja Haruna Mobiru Karo Kasita Reiji nabandi Ekinihiiro cha Radio West obweru kujaguze emyaka 24 mu buhereza n'urwa mukagoru ebiro 29 ebyo kwezi kwa mushanjo mwaka ogw'2023 omucishayi kaceka kandi okutaha muno mutwaro gumwe gonka ahabwa TV West ndi Elias Ritugusa na Sengendo Abdukarimu.